Okay, gal ikaw na siya kay wapain ko was Finchak o pa ko singko o ana kot misenge lona singkat kikat kaben o sunge eko singe o saklukke mittelgidak den värsta meter keden sanglon singkat kimullas ein pain ko sa kay ko samaashan ifin mo isa zoom na mes kumfin ko like ye ko share ye ko klub ke Facebook ngin matagabe weekend o ye ko nga teginis na yak fashion programas na o ye ko tekin just close na kafu ke mugin show lalos Fijakin Belsile elen for God shocked the middle at first made I know I and a better na kayo den som na yuing God
siakla trin ako sa fast na med na kitagin sa alwiya o yung inge ngayon orgin pela na sil ilan cash got siakla ke si broy na sa fast na med gisena orgin pela na su Hayır, ikaw naman lahat kay Bella, kaksaking gat kay mulash na kaywa. Katagay ni ay nakingosh tamlin serla. Katagay ni siyakla. Osin na shurigo. Katparay, ulim kat baba matal. Kung sa matal na, elong silumala na yok na fesh na kaywa. Katlong si tilogin niya mama kataringin na ingin kay nakiling ko. Ingoin, akkalim niya ki en ka dashwe ala vindia wigot wangen kolash wangen italash. Narakat kinakaksagin kum in fact kulo malalap na sumbabakalang kemol makumflie na fesh kat mol sun besie bel kat indakay ni siya sinsiye ki gas matalo. Nanak manas na siya ke mga kuluklash. Ayan nakatin nanak manas na silos na kay wasakat orik makuluk na sebe. Kay los na kay wasama orela waya makatuash lake papakalang cash kat katinit taon rik makinanak manas lum. Na silos ayan nakikumkina ke. Wigat kita kay nila shoya ko ame ka no los meses makumkina pero sin we besi sin sike gas lom in cash kat na kaywa katinta kay ni fashion made kikina lom. Wala los sama ashpe ke fosla los finvelsinge ke mas kakinanakin oile wedokle aser lalos kay los sama nakanalos leke nilos ashwe ko elos sa mamatayin ka per olim ka main yung nagawashin pom tari kat kinaispel sa ngayon kaksagin kumla kumshek na lang sikat na kaywa kumshek na esin na sish may inalash na kaywa fal na kilang silong kat pero ilalal nila kumawikat ngon lumawikat iges la kalam lom na sish kading kan fakak kipayes was lom kadagilin panatigin dress kalan wangan in mashlosh wailal kenilashwe keninalal kakimail shak na ash kekipensinge akmisinsiel kaide lol na ke enma ewuna sil kikinalom But pero effectulo na sin vision saying makumsang na sin tamlin sir lekatin takayinipe. Hatap tabi na fash yamayin Tiege dollars, tiege dollars, aki na shipin long kalanglom. Kingon matalom, mayin nak fash yaka na kinalom. Painge may siya clash, may kaksa clash kat proy in Jesus, may tlangolash. Amen. Alright. okay tingin sam gula ash mo fak level lad bitling ash shona ke mamash ingena tingin sana In buying goes na, buying gom bedam lin serle, kula be malalap na singkat ke molash kat silbawasun. In tavla may fak malaya no, en laya no shak na ashke, oile lalos ke warin lalan siya dalik natas dalik mukul forsh, natas finena, ke warin lalal mas mo, pangan masima, ash yeneng yung ay na, gosh in alash yung na in shamona. Kat flia mo kayo na lal fung ilash ke misa na kat na finse ulal, yana singkawak lal mo kayo wa ke wuhay yalan kating karang nalos yan. Pangan marsh financiado lingin na plomala. okay Dengan pakilin ba mo itsima kung siya kayak ngayon. Frank, ano ka, stay blessed. Kilamalag ki Yorek Loman. Frank, kilamalag ki pumasya. Kaya bangan mama nga ki taflying na sayan announcement lang kasing kulan F at ako. okay kal gum gula in pain gum be damel friend lo ke
kumtaga wikat yang kumtaga kaslan kusema wikat liebe magadak fishing ifin kum ko in flie pashem ko akal mile bien ko mashwe an ya le kasheng bek den metole sebe wikat yining yinga min kat tikan ko kat fen di na fon na nasakta nga di spelsingen buying cost na kay went back lumalap tingin sa nakilog yung pro ni Kesla se na waya pe ke akademian mas masikak finan Washington State kan yok na nakitlik for siya makat we be long la le ke nakiwangin nila lan klik for siya gas pam da vasta lo mo Sonja Baxil Ropinu nadal Lindon Kathleen dal alle dal be alle klik forspe yidang da laklin be wengde lalan na kiden fasta na med na giplan gasin gola gasin gol kachat na na gusti kachat na tu how it is ke by the call na nga jam sil de kinisa taking trisco le e focape lo sapma weeks after last po week de do in akfashe se telegasne ke do good holidays na dokdakalim ye kida na announcement met na ko nito na kus finlie got ke Facebook sombenage finaspellum go makelmin sin kawklog go selum mo en Facebook laan in somnege casting call website lasha casting call KAHSINKOL.com somnege got live stream benake wayang benake Roku channel super Apple TV Amazon Fire TV magan finas smart TV na tu na kung sumdio le kung Roku kung Apple TV kung Amazon kung masih sumarawan mga sum ad channel sauces ad apps na yung apps kan ba word of knowledge kung min madiya mga dakfasim ni bell sa aktab na gusto graphics na gusto simus mga in mo fushes sin may da hindi log mga ivan na ay in comment rigid na finchak lasha pa on agus lupsla vaxal tingin sa na le finchak lasha pa kiden som na ke en dailing yung fakalik kasan ka yok na ke en mamay ta wang na aluwe ko en mamay ta ska na sku ya aluwe pa flokatolos pe na ke aluwe spela siya ba katina ek na aluse te aluse pa nge spela siya ba chapter pin gasan ka din fakkigelik yeneng yenga pa siya bela siya katina awal la aluse le fin kum live ng loman kum live ng mo peptides water baptism mo la may tamtada ke live ng loman la live ng la siya pa Gaslangat in fakkigelik na kayo may tayo kain ace gaslangat may tayo kain long la gaslangat losin mo kain ace mo la may yan ko may sewo at ko gaslangat ang kat finti dafa gaslangat na alubi may ito in long kain ace mo la na pangan siya gasin ko la kat sumasta mga naspege website na siya kusko mapensom die. Ang iPhone mo de ginisena ilen akfashi announcement yok na nake iplan Facebook la so nake shukatlan guys sikuno kon ke kasi week. Ang iPhone mo mailen sibe akfashi announcement singan nagadesomne run neural once ko gul fosh ba ano ko slong la ke gat dawa ka long silong unjuk nganil acho que views faz tausin duo ka tao male e Facebook kalme ba post met ka wi met ka li na de ka kelem ya no sha de ni se na ele na fashila announcement lash yok na ke i plan Facebook ka ni se na agin bella flot na you Kain naman la kak seking gat silba na buying cost na gawa sa mawiya kibel kawigat kibel sa in
därför announcement lash ke Facebook page lash Monday and namina confident Honolulu ele tapan na uye ko fin may tsikasya nga ne patlen siya kayak nala siya kayak lutu. Tapangan kaya siya ke Monday an klomalap namina ke arulom ulo man. Nengan akilin kom le Minister Isa Cho finan Kent 10 second. Wow, with 10 second. Welcome na ke program na shoye ka klomalap yung filia pa siya mo. Buying ko mesel lo man pe. Nangantafala Tuesday narina il shakaktari ashakatayas il shakak Facebook page la on Wednesday le minister skipper il shakayak petari da ko siya me. Na tapos kita tapan le minister Emerson from Reno, Tigni Sevilan from Hilo, na le minister balik shupalik eta ko kisete. Fred pamalal tigni Sevilan from Hilo. May tolo mga fakanson na siya kayak ta siya kipel na silo siya kayak pe ngalalal fungi mailos ay pa na caught up ke enilos ashwayan pa ng patla ka siya kintaw ya kaya kataya mga eninain taw yak nan. Kuwas sa mga long telegas lo ke Fred ngarela announcement si ke sete. Kung finansio min kasha. Shaka kakataya kisete, ke kunokan kisete, nakmanasakalim ye, le minister balik shubalik, ash kunokan sa mail olayang ke ye fasho, naray long se focus na ke, ilngishay koin focus yok na ke kalain supply finance lan, na fasipa fuloko ke pelil ko. Naro kung finansio min kasha ka shaka kaisya kataya kisete, sa mosta shaka nagkikasing call Facebook page la siya na sa kalim niya. Cleanse up amalan lim got na right te kain sa kapas sa siyapel. Lim got ila se esing online kasya got na kaywa. Pangan mas ke Facebook page la siya kulo na malalap and welcome nakmanas we got like ko share. Kaldam na pangan. Tingin gula masing ake academia ngaklen the week nga is the weekly to okay casting goal nata siya but floklam gwen nga magin nag-send riyan yok na gwen magin commentary an el tangalya el ay na siya week 6 masing siya ganoy ko nga siya week to ka. Nara yok belos finish commentary na doom sila listen commentary na doom kung may in some isla or magkinga ako kum na nagyaman nakisingan ipsingan na ba kisangin in wala may file na kayo tikin senaan nakika academia kasi sumnerol tamulil si Wiyash finan Honolulu ngayon nga lipchilawon siguro nga le umunaw be ako ako la nun siguro ba lim got kole na nag-uslong primers yak na version siguro malasan na mes
myślę, sypialnej nocy. Czuję moje ciało, on mój molo muzynie. Don't know when go birdie holes, when go birdie holes, hello. Wow, awesome. Alle alle schon dabei. Bana Sirac Sezak. Alle schon die tut dabei. Set up sila ngan siya pasan instrument yung sangwayan ngan tinawraru alla fall na ke background sing atti mo ito siya along si long yako unaro kaya nga ko suga nga som na lita na asya ke views kaya asya ke tao sin duo pa to rakkay kum tamul alla sun na pa yakkay kum kilo malap Lemister Hildan ekaw pa na sum finen Lakewood paing kum kilo kum siya to ka wikat changan na ona ke kadakkel du gide vestment na ge may nanaklasha kus finli ile bang makisham miseng ya ngate ki sen ay shabram gud may nak ke wiki ngay us da ke man defani ke tostan na sum na alti ki sen na ke frete sette na ngata ko eh kalia program ke may nak na ke sen riyan na ngaku min sum tawek de sum na ke men maxilash na ke emante angan si veskan tak mo miselal sol Jonathan asor kunyak miselal sol Jonathan asor kunyak ngaku fin sum na ke may nanaxilak kum ngayash Luo Samuel Saptase Fosse nakisingaw Luoan. Luo Samuel Saptase Fosse nakisingaw Luoan. Sukyangan somnige may ritualash ngay. May ritsa ngay sham kun miselal sol away ang talik senator ng Jonathan. Sol kat kalam ginabangan toko siya si umit.
land in Israel. Kat kalam gele kat el tira pangan kena sila land kat tashok to kishbin betul Israel siya el Skyfis Samuel na para kat el sang kena sila uskan. Le le ang plan lang kat kat el Leila in sikyak o nagelo siya na katkalam gele oyela sol kan tipe na wo el ashmalu wo katkalam gele el tinahakus kat masimit pakatli fan simelen sum sakina na fonda med uningi dekatalik shitnige med natanike marak nadalos na sol Eliema, he had a good idea. Eliema e fallen you say, but toko sila Malakais and Sibia Murak Natalos. And some of those can bakit nag-isipel si Fena. Nabangan si Masimit mo, toko siya sol, el tinahako Scott. Masisikat ko pa, ask ko siya si ako na nakfashi. Na Samuel datlin so nag-isipin mo soul siya fans so ma me kumpira pa to siya na wala pa na kasi siya soul lorela wina sema Samuel da kata no el diek la orek mga wala kashkshar so na ro siya gusto ng soul nga pata ro idekla kay wala na siya kasi po sa Shekinah glory yung dekla kay na papa na to el so mayuni with Malachi's kante el mise wayan pe taliksinado ngayon pa Sony din sa mga kawak na wuwisilal sa TV alle fruin nationals na reaching actually tukun lenat tolu na aş masi sikyak ke elos dain enin mayun na kishbin solil diye mana lamani elos aklo in katang yakle na ora katfit long sumda ke marikis sapta it is sapta sila fos yes go singal nato le Maitsima ko insunol to sa David ilakalim yele pang masikya ko ang masikya ko le metikina may ganto kay katangalos le na ako sa David il sun maitsima sham na si David ilang siya kuman na isa na maitsima exactly sa ilang fashion diyawi fashion tatukyo katlasungan edbogi katkalan gele il mise il edbogi ke ipsinan na shukewin Commute, sir. okay katkalan gele sol il edbogi kung finriti may reach vali natin le ako sa David il siaksin may tumatakak ng katakakal may masigyan il siaksin le sekuman ifo kum Leila kum uniye may tumakatila masyailangan kum vinkalam ke shamram sigat ke to sa David ngan le il as chance la il nunilya to sa sol o masi David to sa David il fa ngan barakati long si oyala matla nga pa ngay tafatie lain ko kal masi maka il sa makatila masyayala ang akflet la to sa David nasil solan na power mukul force mata ko afo masikya to sa David il sab edvokie na may nanak sila gum nga
Tako si kumguden non ko ke miselal sol. Masemit ke sol il misengan na may tataf po siya ko may sap singan tako tafo ilong masol il fakan il tako dafo ta shock Masi David il Changake il Layla ko il sang Paul sang Galilea sol finne sol il sekil il ang taunilya si Fen na bang oye si mga toko siya David il dena iseu kaya na kat finne kat kalang yaman nakasingila kat il oye pe il met mugul forschung il met Amalekites. Na shikimot ko shikimot ko mas masika. Isam nga fact med skesiakusten vals so toko siya sol nga siakusten lang nga kadimens mula uno na fonda. Talik shite gimet na to uno na ba marakat na tayo na may un chika cham gun mo isla mo lalan pangan masikat si akusten si malon gata ilaki fal man muna sin may si akusten man may e kolla pa na ke e pa na mabu na ke e kolla pa na ke ongay na David el follow kashkrek le mit forskningen يعني يتوقع عشان توقع السؤال فإل سما قاتل ال لا مش عائلة لا إن وجيبنا توقع السؤال قد نقد ما شكت بانغ سي ماما توقع ديفيد الجناي كان أبنا الصاب إن وجي بقول فوشنا na Maritza si Bakali nila ilos luxury na asol kun ilos asol kun wangin de la massive tong siya si betul in Israel kan wayan pe kauk na wus lal tong siya David and siya pa Johnny said siya pa uskom me naging may naksak luwangan la naging Tuesday an fa mo siye yok siya tako ke incestuous siye yoksha tokokin si was. Na maritsa nga el fani pa natin, el tafe mga pena. Maritsa nga mante, fosikalit kosh, nike lomo it koshan. Fosikalit kosh, nike lomo it koshan. Na maritsa nga akalim ye le tokosha tefi, il aramay ito yung galim ke aswarlal. Ke aswarlal ke when the Tosha Sol will and Jonathan. Na na il kung vin ako fact na met na nagmaritsa ngayon usi people na di kung argument kay ni Loen na kaya is ang argument kay ni really even bang maritsa nga naske Luo Samuel fos sabta se fos singa ulikos na kay longo itkoshan na on faga fos longo fos singa itkos fani natin il sham kun yok na kay tosha David il yok siya kay Saul Jonathan ona ke Bible na di como aquele bien na fos longol dolu nga el ritang Saul et Jonathan mula na se ok takeni ke mul takeni ke mise kui moy liki ko fugo liki lion
na foslool doljigan el akatay relationship sila fototo yen kawok sila toko siya David wala lang Jonathan sa mga natol toko siya sol na may sumonyat na breaching actually na fototo selalos fototo innaklalos sema ilsibe flokla ke pel sema tokoja evidel ko ke may una matayan inen singan akflet ya akulen ko un ke kono ke wol ke fukuko yen may unlal ko ke mama sikyangan na may chika ka na si kumbisi nga giden noen na ke aquak lan ka ko o yelan ka le mamay lak ye o yok na ke avak ke bataw kien si akustin sila to siya sol nga paenal made soon bulan el ki o kişibin bunu naklar takoşet Davidan. Paenang iltina sukilen aklukinel o ilçekpena sisla bellal inaklin wengin na sila na yok yen may reaching in akuskat ilosin galim gel if ba nga ako sumdi ka for long on question in fact Arden Asor game Jonathan Malik umda Arden Selks na reaching il taka sham kin yok na ke nanak lal David na singkauk slal mawangin lengan le ifo kagat sham kin na mising ngakong so flok na ke may reach si festilash kan sa mo siya yok siya takol ke siya yok siya takol ke incestuous siya mo udah ka na si ngakong induction na galim ke le kapash like David na si Johnny Denon il finne il toko şasi ko il mitfakasi yok walla ko il mitfakasi il şekpena involin sisla bellal ilen orella feedback asking grieving ilen orella as or like ke mama siga finne il mitmayun si şekpena aş nanaklal şekpena Azor ilişek pinamunin mo in Azor kin sema kalmena si kumpa kalmena si kumpa pelma kain oye sinisikya ko at ino na gidan sisla pellash in Aguilin le o maingen sikya na ke iplana Azor lashan na pangan Monday, pangan Tuesday, not nes shukira wise unsa ko insang shredded medut luwo nga metika transition na ke uniste na nes we get ke unsa ko
All right. Geraldine, lumalab ke unso kung yak nganin sang be akes makinye ke mga taşke. Na gdevаш na mit yok na ke menunaklaş ke week na tignisen na ilata ke frete o. Na jam kun met Luke sap ta singalari kurs for sigge for sari kursan. Insang na kuniste na tostan medo longo faslo na ke longo longo la kursan. Na nga kung pinlo naging may reach lang kung naging unis yan. Sipesenta mo, siye bang na kinanon ko si was. Siye bang na kinanon ko si was na may reach ngan aske Luke. Luke sa sapta singa ulali ko saan. Tingakan som na ke Luke sapta singa ulali ko saan. Fos sena ke algos. Na may nanaksing pangasiye lutilan laim semi-lyric makin casting parables. Il luti ke iiplan broy. Na katin loy na ke parables parable pa papalya. Il şam kun papalyak sene sizaklık loman okay. Il şam kun papalyak sene fos sene ke fos algo yok na. Lem Jesus bakın il şam kun papalyak sene na ke oye slang met na non kasi sama molal si fenan iltena si was na sham sa ko ash matay katin masema shashamonya ke may ke popolyak singa sema katin masenga ilsom na wakra Wakro met na non kasi ngay, met na non kasi ngay, molal ka, oyelal, ilti na met suwasi. Na kishipin, met na non kasi ngay, ano kasi mo, create attack, siya nga, ilalle, tanalag yung kanimas ka na takona, wakro, takona, siya sang mga na siya ni ilang galdari masin final siya ko ngata isang na sang na sil ilan mo tin siya ko wakri yan na masi manilak siyam kin na yoko pa le masi mit nanon ko sila nanon ko siya ultimate was o ilan desi was o ilsang nanon ko lang na sin matayin siya ketiye o yes was merit siya kung una ko siya lang na masi yok siya pa may lalal fong iya hindi falaya ifinde malon fellow itako alle walk record alle orok din manasla alle orok din patatle ke molin lalal fong ila so pabolyak sinil level shop yung nakiproyo insag akkay met lalal fong iya India tuige proje ko India in fashion in fashion Naging siya fit bang nagefos funny nagefos singaw la ko siya le nakilimit ako ke oye masikyak na may sikyak kibel sa mga limit ako na oro may reach sa ako in silbe mo siya le yok na ke proy
متلالفونgi il saam ke el lutti metavallut ngani belsingan akkayelos ke lalalifungi lalosan ilosin kafe in fact med ke inte tui ke proya mayen non ko felo ilte na suos e mayak fashia e kommer inte att det förmodligen inte att det akkudu det går men det ser lalalifungi metalalfungi pena Jokshube metalalfungi in kafe in fashiona in fact med proya bagay pumolyag siya yok na nagke even ako loy nagke masikap miseng le nanon ko mo ta akfashia wait ma akfashion non and ilos sife na tepe na siwas o wait mata ko siya ilos kaya veng na fact na met siyak ni o nanon ko mo ta siwas kan isikya fakirna sinbait mo madaki mul pa mul siwas melos ya aşke menos naklalos ke ko melos if mo lalos ke gelos li na makfashigan da siwas na power yokshube in proy Pag may nakasing fidyak ngan Davula in Galim, evin tin alle Galim, tapnas flok this be reedy man naksin. Alive mi na suwas ko bi flok this be reedy. Ay election ay idiot ko ngasin. Ko when message siya ma dutu ma oye ko laman angin le flu siya ba nga way ng kamesi. Tashokta fintina alle kung finlong ni Jack Allen kan message sharing ngai tu ba ka tai Natasha me saklu Nato nage doston nage mo naksiga doston nga shamgun me to sapta logo poslongo yana ke dolgo la kushan na medo sapta logo poslongo yana ke logo la kushan Kelimil ucha na input sa Jericho na with two blind men. Dahil mumuyak in bangon win natin the son of win natin David. Finne may tashkel na rin lusong los na ko los may tashkel hindi loyang na sila los tinatui. Los kaya fashion namin. Bakit Diego Msigun kabashi min naksina min nakke wiging na phone na in fashion. In fact namin pa with kunluong. Samsam kunya ke with kunluong na may tang ngeti natin na ten oya ka lo shikin lusong la pang lalos. Los titui. Los bang na label long label 2 na label siyak la mekos edina mekos long siya finne label lemchis kasil edita la edita la mailos edina tashakta il siyak sifep ang masing ako min dutut ya le finne Kartli dalamen naklak kuma men na lasha. Kden fashe ke proi lasha. Kden finne kat bang mo na kat fakpe na. Kat fakpe na na lasha si kat. Na ano ke berichina ke libya. Tukun na los tukun na level du sharam na selos kan. Na ilos woodwayak le kat kalam ke lebeli le as kusum na kailo sa na may los kanli na may naksidra si kumbising ay nakaya kat na finne
horário, como é que de loja na cis, como é que quando ela fäklas na en last que suna yun gata, fashe, fast na med, may kat fin man sin may ta, kaya ko fla is en last yun gata, wa eben na ke may reach. Reach nga akala bile, phenomenal kunduongan, ilya ke may tsayan fact, makagulos na is healing. Power Yorkshire ilus in fashion. Na bangen man de ferdige tostan, right? Doing sing it. Lola ting sing a lash. Then you break the lock. Therefore. And then nothing is ang bebella na sum. Kumin us tos Fred is sette na siya na kung kalye ben Sendri on rasi outline niya nga shrek yan siya. Okay. Gula. Kaya kinaman ke kumta naman din ke tosto ngayon ak fashion la Freddy set there na ke enemy. Freddy kumvingan mute ko sir. Freddy si Fesi Marshall in fact mo David el Dogashale Israel na phone. Nail merit luo pa kengan luo Samuel tolo siya gosh na silbesum nikisap kosh fosse gosh pe. Na merit luo ngan tako tagay na sham gun ol David. Hip semet ke puk semet ngan luo Samuel tolo siya gosh mitligi na Puk singa Samuel ka puk luo ke Samuel nga en elos sham ke puk semet siya Samuel el verso te aksaviyak leke misel sol na luo Samuel el shakayak ta komatawek ke shamonyan kolyak lal David. Na merit si mga komersyo ang kekitolo nga en sham gun la mayun in mashlon metlal sol metlal David kan alo ben bezingan. Puk Samuel el matawak pe shamon pe Jesus lalal Samuel ki mga ritek nga el tago around 1100 BC ne ke miselal sol around 1010 BC naluwa Samuel el shamon ke kolyak lal David sa tago ke 1010 niki 970 BC. Manaynan ke nanaklok ko mala pangan natin time frame ke puksingan puklo ba nangan Samuel pa na in the transition from mit nanon ka na ke kings nakitoko siya. Na merit si mga kumash ke kit sapta tolo nga fosin kinimekos fosimate ka in fact mo Alam na open maslon mo yung kimit lang solo David nga nin pensing anda siya ta fact pegalim na David ilalayok yung kaya ke koy amit malay na nga alam na manas la amit malay na nga shikshikeni manas la fosi make nga nil tako na nga panangan lusa la pama siya mo niya kaya na fos luwala ni kilime kosh at least ya wenon kosh na tal David ma isusyang 9 pel ke pensiman matainen sa napang Hebron bayan si ma Epremil ta so mata ke pensimal tako il fashilik like a lot Eprem lot na ta ke fashilik sa nail ta sum na ken singaan Hebron na fashote tukun bens matalik na din Israel at ilyak na falan walayang felin walayang lalo sa na ilos the song en Hebron itek yang nasin shuflal chuta. Panganen lan shuflal chuta. Na pa fashion ne ke David en matake en singan ke pesi mamerit singa sikyak. Na wenon kosh natal ngan patako ke fosluola ni ke lime kosh ngan. Na sabi ni na nga kuminito para tako merit singa na nga na talik semit natal ngan pa. Mukulon kosh na phone na phone siya na.
neon gosh na matayin mukul sa met ngan pa non mukul sa akluongan pa Julia Absalom back tolu na Adonai cha back akosh elo pata case la kingship sel Solomon na aklimekosh pa chef na kon gosh kipelsingan pa Ephraim. Lumugulon gosh ngan kumfin lang da wangin in King Solomon ke kishipin pangapelsima Davidin matake ensinga fakkan Hebron. Solomon il tako kipelsima Davidin falokla na Jerusalem in akfashi toko shala alweya. Nakatetoko na ke sabtalimekos fossinigilimekosh. Sinigitolu akalimila Israel sumnayaral David. Kipelsima inendalik mukul sinatal Saul nga nilpato ako yakin kain toko siya takol sola. Ashe ke sapta akos ke Luo Samuel. Ishboshet painel. Ayl dayan waki. Ilmise. Na may di Israel ngam tawakin tako Israel shuf Israel ngan tribes Israel ngan nufunda ko sokol David ekien singan Hebron. Talda ko narol fosini ke tolu akalimila kipalan bel sima wensinatol sol nga nenwakingan ilusta ko sokol David ingwen narel talan toko siya lalos. Na kilusta ko nga nilusta ko akalimina sila Ilos mit sham, got mit sham na paye, ilos sham ramzil David bangan la, ilos mit trini mit sifan na git shuflan Israel, Israelites ko il mit tako ke sha dal tako ke sha sifan na ke ip sifan na, ilan ko ngit laliela ke pel si masolel da tako sha Finnet solel daga siya, ilos siya na kilin la David, bakol may unlalos nga ninggan kololos minikipalan bensingan. Ilos ala akilin la David ilgan may kol silalos, Wayang la ilos ito pala lim ka de Lorela ulayla na sil David la, ila maong may kol silan may lal, sepa may Israeling David de Lorela si ulayla Yarolos na ilos moshwil la dalanda ko siya. Finani siya na fon, in pelsa nga ilya tol ngul matwa kilmatawa kinto ko siya ngan. Yeit ko staff, okay for sa ako siya nagilimi ko siya na kalim nilusin kolyak lal David. Yeit ko staff oil sisla finan Hebron ila an karan pena in felsingan Jerusalem. El sisla yeit ko staff kol as a toko siya. Finansingan kelya tolngungan. Na el som na Jerusalem na el toko siya we kaya ang ngaul. Kasi saklo kaya tolngol tolo. Naralusen tok siya lal David kaya ang ngaul na phone. El lit ko stava el Lorela finenepron na tolngol tolo Lorela in Jerusalem sa el become toko siya fin Israel no phone Juda no phone. Lusen niya tolngol tolo. Ke David nga kung fingret lai sam kap kapaklal David. Ke David the soul las el Samuel el yasingal lemekos. Now yasingal lemekos singan fa shone ke el yatol ngul ngan. Lusen yasingal lemekos in mash lo ngan. Lem God el flayla lan koin akul lang ke may nagkikalain sa mail shishmilya na kaya pa el pa ito ko siya lan met Israel. El nesis la ye singal lemekos ngan ke Orela mama Lorela ngan da shok el David elisam gadin pele na kayo finne bel mail dafung la finne bel mail gof dali kilong silang God el sana in vloga na yurin God narolem God ilala na process ilya ke yes ngan lemekos ngan elan going become that king si mail silela na ke
benzema Samuel shishkilya. Yok shipe nga kumingain liye aten dako silan king lalal katoko siya lalal David ngayon kishipen pangay akwek lan gata pangay oye lan gata il plan nila tarima ilaki at tarima na il process ko din na ki ilorela ka din kan fava so ki for fashion slash fin fela sing in soon mama ya kan ta fay kat le ka din ka tang le ke nail de ke inish ke nail ilan mo ko na rek makin kat na ki plan wo lal pa fashion kalami ki tok shaile tok sha silal David ngayon sa fact mo il pa tok sha ishel na phone pangan sapta tolo sien ke limekos na weng sapta limekos sien ke limekos pe na nga ko mesula liki frede kachueng na ke sete kulangan mo mongyak na kachueng na ke sete ay sete pa sam suko sam longol siye toko siya se ingana singat may read nga Samsung ko nga malal David. Na first single tolo na phone pa kengan. Sine ke on ko ors akelem ya kaksak samin kaksak suko pa nga. David el sangkula na singkat era kasing kaksak la na singkat keshipin lem katel casualing katang la sang katang la na sil sang mana ko mail siya sang ininalal na kay wakiproilal il wailal tu siskel panang fakke si foskan mo il sang main se wo na sil sunya vin si velge si tay furakol sa akalem ni laban wala na lang got mal blocking kasing kaksak ke kasing kaksak lal ke katang lako ke wala na mal blocking ke malim ka dilaro na silpal orek makin ke sam sa kong David ilala na akilin lem ka at naral il Luxury nine going fagak pa siyang kaksak laal in glorify lem ka at kisipinilitola fintiya kikarangan yak lang ka at nasil wangin ko lang na ke ay nasimay if oson gosh nga long zeri di gabe simidyan kumaro ta main se wulumin on your all ma bad el sisis lagi ngan kisipin kumap karan nasil to kasin kaksak kes lon siya to ka siya pangan il lem ka del sang may siya klal il sang peng e wal nasil il sang katang la nasil il akin si wuwuyel il sang royal sisis lagi ngon ilito la lem ka at ilapran nasil ineninalal na fosikers na kisingal tolo fact matoko siya ilfiliye lalal fung ilal sin lem god ke sam suko pa na nga nil fact la ilfiliye lalal fung ilalin god taray dito tari la god ila karang nalong lang di kimet lokalok lal all kus ni kisinga ul fact mo lem god ila kanaus la ilos sa mga payapasalalin payapasalalin lain all ila kanaus na ilos na kayo sa masyanga ila kanaus sa los la na siya for это verwengen siye talik na talo sa famul. Ilos na gawa sa malain na all laim ka tila kanaw sa los na. Singa luo. Yung fang magkisipin pa ya pa sa lalo singe. Eva oya na push o ke poshkalos ke push ke arrow. Orota los in for la kain. Ki pezi mga kum nanak ke malatlan ka to. Nga kum ke foslu o ngay singal siyas nga lul siyang kin push. Malatlan lem ka to ay nasa kan push o ifo. Men ki pezi nga kum noin ka ke sa kan push ko nga niya me. Ilya me ilta ko katita tayo la mako siya si pa ita ko. Katita liye pela mo ita ko. Wangin na pa yung ko la sintilokin niya. Unless we have superpowers sa mga tip mga kimula siya. Nakataliye akilin
Fin malatlan God, tako, fulfill, sa fila na fon na mas payak minagengan. Naragifak ngayo, sa marik mapayapasalayangan, mana kayo mailos payapasalayangan, follokyang na silos, o yan nasukusakan, pero siya follokyang na, Shvella na pensifan na wengo lalo sing follokin. Ikas matashin ko en liyela, payapakuluko, sivena folloka nga diskati. For single tolu akala mila pankaksak, ki samsukulan David nga. Il kaksakin ko lalaplan kat. Samsukulan nasukuparo ma. Kung pinparo ke may fak matoko siya at siya toko siya lash mising may kula siya kikotara paro ay lash ke may kula siya katini na inala na ito in vlog sangkula na singkat ke kisipin kot pa iswoyen mama tako na sin may kula siya mama lim ka de place lo si keo nga kumpay iswoyen narayan na katina na king David kay Inetain dago vlog o kaksaking kat ke mama el na siske bel si mga kumparoin siyak maenge. Pangan samlong siye merit na ke sette na kula kaksaking kat ke katak sa fila weeks ana ke goslonga tamlin sir le ila vlog o flie outline sige Henry. Nasayan namangan set tilitudangin set left loco peng alalal from ke schedule left loco orela akatayalaw na ki Henry. Kusama wika to yiko ngan long si kaksaking god fakulo na siwas na kaywa ngaya ko flat display na ki tamlil serlil orela ke pencil wikat kanto kulomala lap ngaliela ash asan tamle asan il dago filie akataya ko sham il filia bashal ke kamenan kulomala pa tamle serlil shakatnan kulona malab na sungay dalal study ke timeline ke bible biblical stories ngayon nga long se ala no advice got ke wain going loeng na ke fact line ngan main elpa sisla bella yoker kuloman lap tamalel ke kumta ko free cash singan naipangan luse la pa mga kumeash ke kulo na malap na siwas na kaywa sa mata ko we got ke ko singe kaksaking got ke ashlos na kaywa kus na kaywa sa mafilia pe pasayos God bless you ke posisel lows in the gagasha God ke. Ngayon na nga accept lagi suko proe na nga live mo tamlan sa lalag sa unsa ko insang kali program la siya. Kaya katagay ni proe. Kula kaksaking ko molem katlash ke kalayang lom na sesh. Kula malalap na siyong ke kalam lom kung fliye pematanin sielos sa kum silela inoret makun in fact gas lom. Akkaya kat luti kat aksiwasi kat ken kat kulay ke eluti kat ke mapailom makaya na kat in fash ke. Bless lo sina kay wasa mawikat pe makia mo lash kumita lense met lash nakilain safla lash panangkat tako na inkaksaking kum fakulo malalap na zoom kesiye pe opportunity kum layla kadinta kay ni gas mo ulo karingin kat ke fashly clash kat proe kainin Jesus met lang lash amen.
Hold your